hagati y'ebyeshongoro byo kuhimbisa abajulizi amashemero hamwe no kunanika babaye tororo rembo rwambara obwo musosoro takirize bisigarira by'abajulizi. Reverend Father Didas Kasaporo Rwanda mukuru wa Uganda Matters Parish yagira ngo guno mugenzo go barukora buri mwaka bonka parish erukweterwa izina ry'abajulizi kandi ngo ikintu bacesimsa mnonga ukwereka ngo tubarebereshe kwemera cy'urungi tubatoreze bakafere dini bayange y'imico biyona bakwatira ya Kristo nitaho kuratira ikika ibakire omi so nakamanyiso kamasiko gitu ni itetse twebera amazoma Rwanda rumwe n'abusinge n'intunguka ihanga ryitu tubejereho tureke imico mbi turaza uburwenguzi turo kwitana mu Uganda turariha ibyona twaturabajuzi turabisheho akoze gutabara kandi batwire batakajire mu kutambura babanzo mu misa yo mutano au Father Kasapuri yashaba bikirizo kwatanisa hamwe no kongera kunde dini yabo. Tirona mu style je karamo so tubashire akatera zidekemwe yarahanga tutabira hangomwe ubwito arabashatu ukadini zishanga amazima n'abazaza gushada kuba ara arabanye bakatunda nyarumbahi ugaragara kwa ndongo Sime hanga ahagwetu tukuru chabazo bitwa Uganda amamazi ga Uganda agafugecho Kristo urungi Ogona yengera yabahigo kutoreza imico y'abajulizi babire bine babone kuturage n'abagenzi babo mu nsomu. Buri mwaka habero bishatu byo kwezi kwa mukaga ensi yona negita ihanga Uganda okuze kiro cy'abajulizi abaferire dini okurwo mwaka gwa 1895 okusyara 1897 ombutware bwa kabaka mwanga wa Buganda aha bwa TV West de era akiza.